مخ اجازه یا اجازه ده. mag ik hier roken? mag ik hier roken? اجازه لرم دلته سګرټ وڅکم. Nee, je mag hier niet roken. نه ته اجازه نه لرې دلته سګرټ وڅکې. Mogen wij hier roken? mogen wij hier roken? اجازه لرو موږ دلته سګرټ وڅکو. Nee, jullie mogen hier niet roken. نه تاسو اجازه نه لرئ دلته سګرټ وڅکئ. Het is verboden. Het is verboden. دا ممنوع ده یا دا ممنوع دی. Het mag niet. Het mag niet. اجازه نه لري مطلب د دې اجازه نشته. دوستانو د داسې نورو نیدرلانds او پښتو درسي ویډیوګانو لپاره مهرباني وکوئ زموږ ویډیوګانې در سره لایک د نورو ملګرو سره شریکې او زموږ ټیک ټاک چینل در سره فالو کړئ. مننه. والسلام.